ena ka gae ya tlhokofala a ro tlhokofala jale ne ke setse le ena ka gae ka motswadi o ile o robala fela a tlhokofala jale ka re morago ka re ke leka gore ke nyakisise gore ka ba motswadi o ka ba o jile ke jale ka wela diatleng tsa diabolotse monna o be a leka go nthusa ganta se motho e leng gore o tlo nthusa ke motho e leng gore ke batho ba ba o tseela batho ditšhelete jale ka morago a nkgapeletse gore a ntsenya mo nthong ya gore ke rekise ntlo e be ke na le yona ka magoeng ka e rekisa ke sa tsebe gore ke e rekisetsang a re aowa jale a re sa le mo tabeng ya gore ke nyaka ya taba ya motswadi jale ka morago wa mogo a ra rekisa ntlo ela a tseya ditšhelete tsela se mapele ga ijilaka ke kwa o rra be le šetse o le eng le mothowe motho gore ra ba ra setse re ka re a kwana nna le ena o gabotse ga ijedi ka mapele re kgone go kwa re tere go thuša wena o ile mothong o nyaka go tseba tša lehula mmago and then ga go lebelela a bona mosadi o e leng gore o eme gabotse ka tša bophelo and then a thoma a kgopela marato le wena wa morata napile ke moka la thoma go tsamaya tsela e tee ya lerato la tšwa tseleng ya go kry-a tša lehula mmago la be la fetša le rekiša ntlo o rialo ke rialo alright le ka tšwela pele ke moka ntlo e rekisitše o sepetse ka tšhelete ya maphodisa ba re mo kry-a kae ka tswa letsholo ka ile monyaka ka mo kry-a ka mo isa maphodiseng ka tsamaya khoto ka wina khoto ka wina case mme mara motho a go mmakatsa lephodisa le nne le tshwere case le sa kgone mpha ditlamorago tsa gore case e tlela mo kae le gore ke winne case mara tšhelete ya gona ke tla e kry-a gore a se ke e kry-ile tšhelete le ile ge le fetša go rekiša ntlo tšhelete e tsene mo accounteng ya mang ya lesogana tšhelete e tsene mo accountong yaka okay re be ke tsamaya le yena re a go intšha e be ya fela tšhelete mara a tha a re elo ke nyaka go kwešiša be le sepela ka moka le ya go ntšha tšhelete and then ya fetša e tšwa mahlong a gago goba ka diatleng tša gago tšhelete be re fetša go intšha e swara ke ena okay ka kry-a ka morago ge ke tlo nyakisisa ka kry-a le gore motho lo ba ntšhitšitše tracker ya gore nna ke kwetla ena so a ya tronkong a le tronkong ya wa tswelang pele ga a tswa tronkong o tswile gane jwale and then lephodisa lela le nontha le re motho ola o tswile and then ga a tswile nna tsa gore o kry-a tšhelete ya gago jwang a ke ditsetse okay ka morago ka rekisa ditene tsa mo gae mosadi o be ke mo rekiseditse tenese ka nthekiseditse stene ka kry-a le gore okay ye ke re ke a nyakisisa kgantse motswadi a nyakeditse ka gae mosadi o la he ke bolela le yena gore okay stene bjanong o ka re go tlo pala mosadi ola o re tšhelete e ke mo fileng yona ena ka se kgone mpha yona so okay jale ke mathateng a gore okay ke buile magoeng a ke na selo go ntse fela jwale ene ka gae ba lo bona mabaka ka gore a ke sa na selo re sa kwana re sa kwana ba nkoba ka gae jale ke bothata ba ka bo tsena prof mama le kae re kona le kae a go dumediše motswadi ya ka madume ke ao a go tswa go phahla phahla o a botšiša shu mmago o hlokofetše lehu la semakala ya ngakeng a kere go ile nna ke ne noši ka morago aga e be e le mathomo o ya go tseba ngaka ye goba e be wena le ngaka ye le ntše le tsebana e be le mathomo nna ne ke nyaka thušo fela alright morago ga lehu nto bohloko so
wena le ngaka ye go tlile uang gore le be le kwane ka tša marato ebile le be le fetišane tabeng ya gore o mongwe a ba tsene gore o mongwe o ne le dintlo? mo go le nna ke ntho e ke sa itsebeng ka gore ke no makana fela e le gore ke theeletsa ntho engwe le ngwe e bolelang nna ke a dira a ke nyako tsebe a re so ke a dira jwala re kwane mo motswadi yaka wena le ngaka ye le feleleditše le le balekane alright wena le ngaka ye family tša lena di feleleditše di tseba gore lena le baratani? wa se ba tsebe ba tsebile ge o šetše o mo swarišitše? ba tsebile e šetše ke tsene mathateng jwale. O ile wa leka go dula le bona fase wa ba hlalosetša wa ba tšea kgato ka kgato go ya le ka mokgwa o thomileng ka gona go fihla mafelelong go fihlelela ge ngaka e tla go feleletša re wena o mosadi ya gage ebile o le rekiše dintlo? Ke lekile ka kry le gore a ba sana tere ya go ntheeletša gore e ka ba bothata ba ka botlile jwang. Wa tseba ke nyaka go go thuša mamane, thušo ya ka ye ke nyakang go go fa yona ebile ke nyaka gore le rena re le mangaka re tsebe gore go na le se re se dirang se le go phoso godimo ga balwetši ba rena. O nkwa ga botse mama, motho a ka se ratlile go wena ka lebaka la gore o hlokofaletše ke mmage. Go a buiwa gona mo ebile phetho ebile di a boa ebile re šetše re bolela tša marato ebile e se gale ebile šetše re thoma ebile o rekiša ntlo wa dumela mama ka mo ka gare ga bothata ebile e se gale tšheletela ya ntlo e la šetše ile kua ngakeng. Wa tseba bothata bo bogolo mo gore dilo tše di senoge di beso ke mmago o kwatile o bona o kare go bapalwa ka yena fa. O ile go nyaka thušo motho e leng gore ba santše a thuše go robadiša mmago motswadi we e leng gore go belege o bapala ka ngwana wa gage ka ge yena a tepona e leng ngaka o kgantšha maatla bongaka ba gage godimo ga ngwana wa gage ebile o reela ngwana gage gore a rekiše ntlo a tšee ditšhelete tša ngwana wa gage ketse motho o tlile ngakeng a tshwenya ke bothata ba gore mme o robetse ke nyaka mme manaba a jeleng mme ba bonagale yena ga a sa lebeletše yela o lebeletše gore mosadi o a tlileng mo o ne le tšhelete. Te tlhokomele mama ge le ya dingakeng le lena le reng ge le ya le tsebeng gore le nyakang le seke la fihla la botša dingaka tše e leng gore ke tša lena tša ka dikgoneng gobane ba tlilo thoma go duma tše le neng le tšona. A ke go thuše motswadi yaka ntwa mathomo felo fa go a bontšha gore go be go se ne thušo o ile go nyaka thušo wa wela ka gare ga marato. Ke lemoile ka morago ya o ile go nyaka thušo wa wela ka gare ga marato so mmago wa bontšha gore o tsogile o alwa o nyaka go bona ngwana gage a mo robatša goba o etswa ka gare ga bothata so seo se ra gore le wena ka bo wena o na le bothata o hloka go hlapišiwa gore a re go ne le tše bebeng ba go riile tsona gore tšhelete e no tswa. Mosadi ga a dula le motho o re mmitšang gore ke ngaka swanetše gore a ye ka boleta a se ka no fihla kua no wela ka mokgwa yena a nyakang. Batho ka dipelo a re swane malome ka kapa o nkwešiša ga botse malome ka kapa batho ka dipelo ga re swane ba profeta dingaka a re hlokomeleng se e le gore le kgone ke hlogopoledišano mme o e bea mo wa e bolela gape nto ke taba e malome ka kapa o ya ngakeng mmago a hlokofetše ngaka e fetša e dula le wena ebile e be e rekiše ntlo gago mola yena ngaka a santše a go fe maela gore no mo mama o robetše gabotse ge e le gore ke ngaka ke monna o nyaka mosadi wa ya sa tsoše motso wa ya rekiša motso ebile a boa ija tšhelete motso ebile a ba boa tšhabe. Kgaetšedi yaka mme ke tlo go thuša ke tlo tšea nomoro tša gago ke bone gore ke dira jwang taba gago e kwiša bohloko gare ga sona ga jwale jale seemo seo se dirile gore ka gae a re sa kwana ka moka ba sa kwana le nna lebaka la gore ba seke ba kwana le wena o seke wa ba sola se rena re santšeng re se dire jwale ka dingaka re swanetšeng go go thuša ka sona ke se re swanetše gore re boele re ye ga geno re ye go dula fase re go beye le ba geno and then ge re fetša go go beya le ba geno and then re leke go hlola khutšo be ba swanetše ba kwate gobane se se diragetšeng godimo ga mma bona goba ka ngwana bo bona a se sona ke phoso.
ene prof ke re ke bontse kgaitsedi ya ka se sengwe sa le gona fawe kgaitsedi ya ka a seke a kwatela bana ba gabo le meloko ya gabo a kwešiše gore o dirile phošo yena go jwele re ka se go rome ngakeng prof re na le mathata re nyaka go tseba ka lekgola mma go rena ra go roma ngakeng jiki wena o ratana le ngaka yela ebile le šetse le dia dilo tša lena kowe e fetša e re fa o kare wena le ngaka yeo go na le se le se tsebago le le ba babedi godimo ga lekgola mma go rena gone jale e di buile kgaitsedi o lolele ngaka ela o hloka thušo ya bona so that's why ba ilwa and then ntho e leng gore e ka kgonagala ke ge family e ka kry-a ngaka ya tla ya ba botsa gore felo fa go bile bošaedi ga go e tla kae ka gore ke ngwana bo bona ene le yena o kwa bohloko ke ba gabo o hloka thušo ya bona o hloka support ya bona mara e fela o gatile leswika la phošo ke di-consequences di mošala morago ke ditlamorago tša gore o wele ka gare ga motho o re ke monna gante wena o wela ka gare ga bothata ebile o wele ka gare ga monna wa ngaka a feleletša go bereka gore wena o rieng o ye go rekiša dintlo na tsa malome ka kapa ke fentše ke botša batho nto nngwe ke re a ke gopole ke ija 100 ranta ya mosadi ga ke gopole ge o le ngaka o dula le mosadi mo supporte mo thuše mo fe maele gore le go sasa le ga tšwele ka gare ga diatla tše tša gago a sepela ba botša batho a re diatla tše borutho ke tšwele ka gare ga tšona seng gore o bapale ka bana gape ntho nagana motho a rekiša ntlo ba be ba je tšhelete family e lebeletše ene prof e ya kwagala gore mongaka wo go be go ne le ntwe mohlomongwe a bego a e berekiša go le kgarebele ka baka la gore wa mo kwa gore o re re be re ntšha tšhelete e swara ke yena go ra gore o be a hloka dipotšišo tše dintšhi tša gore naganeng tšhelete a re ntšhitše maabane e kae ba no ya go ntšha ye nngwe ba senke ba a bona ye gore na e dirileng e ntšhitšwego malome ka kapa ke ngaka ya setšo ke lego ngaka ya setšo ke re ke kgopela makgarebe bao e lego gore ba wela dingaka ka bogodimo nke ba e tlhokomele onkwa ngaka ya setšo go o dula le yona gata ka boleta gata ka boya lebelela gore o sepela jwang a re swane ka dipelo right 06458277 msere so mo indumela dumela ntate wa ka le ka di re gona ra lena a wa re gona mano ai na ke bo khopela la hloka ita le nna ma le amogetšwe ya bothata ba ka mantineng ke le ka go ire ngwaga ke le ka go ira lenyalo go apala ke ra mokete go dia mokete khale ke nyetse ke na le mosadi ka molapeng le ntse pila mara he ke aka mo le ka mo ba mpotsa ba re mogala ba re mana go tlhabe mara go apala ke tse bothata pila go pala eng mogala wa gešo o nyaka go hlaba o nyaka go rianto botse ya go kgahla medimo ya gabo ya go kgahla badimo empa e ya gana ga a tsebo re ganetša ke eng tatemogolo a ke be moithaupi wa go go thuša gore lenyalo la gago le kgone go tswela pele gobane ke na le nneta gore ge e le gore dipala ka sedimong ke tla nyaka ka kwa badimo ba mpotša gore go senyegile kae ge e le gore le palliša ke batho ba bošego ke tla kgopela badimo ba mphe ditaelo tša gore re tswe buang ka gare ga meleko yeo e lego gore e ria ke mapheko ke batho ba bošego ba ba phelang modimo o tla re fa maele ke rata polelo ya gago o nyaka go nyala mosadi wa gago ke gale empa fela go apala thušo ke tlo go fa yona ke tšea dinomoro tša gago ke tla go founela ka moso go ka bona ke sa foune o nnetšetše tatemogolo ka gore ke motho wa go bereka ka batho ke ne go lebala ka gare okay thank you phone tsa go ke tse dife ke tlo lebiletša tsona e segale okay thank you 0648582771 0648582771 msere so mo mo intumela hello le kae re gona ra lena le nna ke tlhoka eng ra go amogela ne ke tla kopana mathata ka feta ke ile le dikgolego mathata a mohuta mang papa ke ne ke dira le motho le ena motho fa bana ka mokrana le monnomo wa ngaka le ena ebile o golegilwe le kgono mara ke tswile taba ye ke thata o ile wa re go tswa o ile wa go hlapišiwa alright a re bie so
a ke tšee nomoro tša gago ke tlo go founela re tle re dule fase re bone gore re ka e bereka buang taba ya gago a ke re tatemogolo ke tlo leka gore ke leke ka matla ke go founele re tle re lokiše bothata bo le seswile e le gore o bo tsene ka gare ga lona o tswe ka gare ga lona mahlatse ya gago a boe bophelong o be le tswelopele o se ka kry-a o eme batho ba tswela pele o se ka kry-a ka mehla le ka matšatši dira tša gago di go bona o gapeditše meyogo ke tlo go thuša tatemogolo. Okay. Warra Tama. le kereile molekani wa lena a ne le motho ebile motho o e le ngaka le dirileng gore le be le feleletse le ya Trongo ka re ke ka fapana le bona ka ntšeng ka 2020 o dirile eng wena mo go bona ka lwa le bona o lwele le mang mo go bona mosadi le monna kapa o lwele le o moteng mo go bona la mathomo ke lwele le bona ba le babedi kara ke ya kwa ke bua ka ntlong gape ka kry ena mosadi yo a ke ka ke tsa ntšheng le ngwe ya ke a spela a tsa chipent ya ka yo tatemogolo batho ba babedi ba o ba kry-ile makgatlho a mabedi ba le ba babedi ka lebaka la lerato wena wa lwela mosadi o o ntse o mmona re motho a sa nyaka o nyaka go dula le ngake kare yo tsenthi nampo a fela mpota rena yo tsa a jijire tsa isote ya ka mota na ntse ka mota ka mota re tona fta ke krele tabo ka rona wa kana omputsa a gone fela bothata kana feta ka ba kra ba le ka moka a gone bothata ba tla le founela la tla kry-a thuso a ke botšiše se sengwe se pela pa wena le mosadi o ga bua le sa bolela gore nthe ga ira ka le March 2020 aga ka ntšhe I'm sorry ka tswa ka bail aga ka 24 tsa April do sentse re kopana khoto le ka taba engwe ya mogala bo wa ngaka dena ila more re bo more ipile aga fa re lo kopana ka teteo na ka fitla ka khoto ka khoto ke yuti maphoisa a tsena ba re mosadi o bolaile ba re ba gona le lanna o mosadi o ga a sa le gona go nujwale taba tša papa o ke tšentšhene o ka re ditlhakatlhakane ka nako e le ya khoto a be a swarišitše ngaka ye wena o be o ya le yena jwale ka eng kore la mathomo gona ka 2018 ila re wena o ja go fetsa yo ta bongaka tsa sete sa le ngwana yena ya mo thuša gore a ye ko ka ntsha ditšhelete gore a kgone go pheta dilo tsa gagwe tseo yana ga tswala gona ke go ga ntate o a re mogala o robala le yena bošigo ke ge wena o šetse o tswile Torongong ai ka nako e ne ke sa tswe ke tshwara ka nako e ke nyako o kwešiša ye ya gore wena ge ba šalle ba tlo go swara ba re o bolaile lekgarebele ka nako e o re o ile khoto le ngaka ye wena o be o ile go dia eng ene o eme ka lehlakoreng la mang kore ye ne le ya protection order mogala ba re a tshwarešitse nna le yena mosadi a re tshwari mogala ba re tshwarešitse re le two a ke ikwešiše mo ganyane no ya ntšhia le nna prof ngaka ye e lego gore mosadi wa gago o ile a re o mo phaile thetho ka kgang ke yena wowe e lego gore ke o mongwe ko mongwe re bolela ka ngaka tše pedi mo all right a re tsene mo a ke re wena o be o le khotho mosadi ya gago a bolawa mo wena o sa tsebego gore ke kae o bo o swaretše lehula la go bolaya mosadi goba bo o swaretše lehula mokgwa wa gore o bethile mosadi le ngaka kore la mathomo ke tshwaretse gore ke moteila nkere aga yane ka 24 tse re tloya sone re tlo kopane khotho ke tsatsi la tlhokofetseng ka lona ba swara wena ba se sware ngaka ye e beng swantse ye khotho alright wa tse re tlo diampa taba ye ke ngala ba taba ke a ekwa ka gore ga bjale a kere a wa swarelwa go bolaya mosadi o swaretše gore o bethile mosadi
ba ke meta eno o swere gabedi motho o swaretswe go betha mosadi ebile o swaretswe gore mosadi o bolailwe gomme wena ka tšatšile mosadi a be ya bolawa wena bo ile khoto gore na ke tlogele ke le gae straight ne ke shiftetse gae nna o feleleditše o kwebilwe alright o sa le gare o sa seka alright a re iše ka ngwakwaneng e tla ka gae ka ngwakwaneng o tle le babedi ba ka gae re tle re polele re bone gore re ka diang okay ka lebaka la gore ke nyaka go kwešiša taba ye gabotse malome ka kapa go ne mo e ntšhiang gona nona e ntšhe ile gale ka lebaka la gore dinyakišišo tša batho ba molao a ba no swara motho pele ba swara motho ba ria dinyakišišo pele jale e tla ka ngwakwane mogala ba gešo re tla ipolela ra bona gore dipolelo tša rena di re fitlhiša kae okay thank you engwe gape ke nthenye engwe ke ile ka go ka thula ke koloi tšhata gona makara ke ile go botšiša bantha ba re ba khansetse file ya gona le yone a ke re letlo ya ga moremi papa la tsena ka ntlwaneng ke mo le yang go bolela tše ntšhi tše dingwe tša tše di le tshwenyago mo maphelong a lena okay lebaka šilipa tšhelete ye ya go thula ke koloi re ka se ikitimiši molato o mogolo e le wo a re that's why ke re e tla ka gae o no tla le o motee goba ba babedi ba family re no tla re dule fase re bone gore badimo ba tla re rela ba reng wena e tla ka gae o no tla le ba babedi ba ka gae re tle re bone re ka bereka taba e jwang okay thank you thank you prof wa bona papao modimo kapa badimo ba kgona go tliša di-sign mo mothong gore mola pele mola go ne ntong ga ye go sepela gabotse papa o kereile lekgarebe la gage le motšhitela ka ngaka ye o ka reng ba a thwasa go yona ore ye a ileng go yona go nyaka thuso ka moraga gore a thwase kgarebe le la a ratana le ngaka e a ba hwetša a ba papatla a swarwa ga a fetša go swarwa ge lekgarebe le le kgaogana le ngaka e la ya go nyaka ngaka ye nngwe gape ye e leng gore o ile tšatšile ba leng ko khoto le ngaka ye nngwe and then ya ba gore mosadi o hlokofetše maphodisa a swara monna o so dilo tše dingwe batho ke nyaka gore ba kwešiše gore lerato ga se la go sotla lerato ke la gore batho ba iketle go lona ba ratane ba thabišane ba thabe ge o ka bona lerato le go sotla ka gare ga relationship ya gago le molekani wa gago then go ra re go na le mathata wa bona malome ka kapa wa rereša o bolela nnete taba ya mogala bua gešo e duma gore nke re kwe hlakuri la gabo mosadi wo re kry-e o motee and then re tle re kgone go dulela taba e fase nke re ekwe re ikwešiše a go kgonagale gore o le khoto motho wa bolawe kae ba tle ba go tantetše ka ditaba mcrs mo moyeng dumela le kae ntate ka kapa re gona rra lena ke kgopela bolela prof thobela le kae re gona le kae papa nna re gona re sa gatatala e bola re butšha lena ankere ntate moremi ke kgopela go tšeiša papa age ke na le ngwana 13 years o tshwenya ke kgorisa a ke tse gore bothata ke e kgone moswara 3 days a re nyake motšiše ke tle ke bone gore nka mo dira jwang a e mmethe go fitlhelela tlatša wa tlatšene o no go mogoga mokhubo e mogoga mokhubo ne e tla re tle re bone gore re ka mo thuša jwang lebakeng le lentši la batho ba ba tshwenyang ke sethego go ra gore go na le bolwetši bo bolego gona ka gare bo e leng gore bo tiphihlile and then bo nyaka go nyakiwa gore re kry-e gore ke eng gobane sethego gantši ka mo lehlakoring la rena la setšo ke di-sign tša go bontšha gore motho o na le seješo gobane e thoma e le sethego ya ba sethego e segale ngwana a gamega palela ko go hema ka lebaka la sethego se e leng gore se tlabe se hlamile ke batho baso jwale ke tlo leka ke bone gore sa mathomo santse ke mo lebelele pele nka mo leka ka ditaelo and then ke tle ke bone gore nka mo thuša ka mokgwa wa mohutamang re tla go thušetša ena ngwana a tla kgone go fola a bega botse gobane kgodiša ga re nyake ngwana o ne mengwage mekae 13 years 13 years a swanela go tshwenya ke sethego o šetša godile e tla le yena re tle re bone gore ka mo thuša jwang okay papa thank you ma
re a leboga mama 0648582771 0648582771 msare so mo mo intumela Hello, tate ka ka pale kae? re gona rra lena Gona ke gopela go nteng prof ke bolelele. a shue thobela le kae mama Thobela a ge professor. Le kae? re gona le kae motswadi ya ka Gona. ya Ke gopela go ba tlhokaina. thobela Ke ne le dilo tse pedi tseo di ntlhodisang boroko. thobela Taba ya mathomo go bile le mathata ka a kere ka bogadi ba ka mokgeko le mogalabe ba robedi. ya Ba re go robala. Go burukile la mafelo mogalabe o ile a sane le 5 days. Ya be lapa le thuthiwa ba re santse a boele ga gabo a boele morago ra tswala ka ne le sejana mo na a dula gona ya so o tswile ka kowe ka mabaka a re sa tsebego ya ra re go ba re mmoloka ka 5 days motse wa thuthiwa ba re taelo e tswile gore a boele morago a boele morago kae ka gae ra tswale ne le sejana mara o ile a tswa ka gae o tswile ka gae ra tswale a ga motse thoko a ya ga motse thoko a ga go ba tlhokofala after 5 days botsola wa thuthiwa wa bušetšwa morago a ga jwale ke ne le kgakanego ke ipukiša gore ka re be re sa mo hlobola moya wa go feletse ka mola ka re ya go hlobola re ya go dira bang kgomo ya gage ya mokgwa wa kobo ye re e bitšago mogoga le hlabile kae gona ka mo ba thuthile motse gona go jwale alright ge ba thotha motse wo ke a fe magato a ba tšerego a go thotha motse kapa tshepedišo e ba e šomišitšego tshepedišo gona ke gopola ga botse o ka rae ga botse ka gore bana ba gona a ba e tsebe ka moka e tseba o ka re e tseba ko motei ke ena a tsoleng ka yona a e tla le yona taeleng alright a ke go arabe phejane ga e tšwe ka gae ntle le mabaka le dipeelano le ditumelelo tša batswadi ba gage ngwana wa mafelelo wa mošimenyana lebaka la gore badimo ba re ga a tšwe ka gae ga se rena ke badimo lebaka ke gore ngwana mafelelo motse ga se wa gage yena ke mohlokomedi wa motse wa batswadi ba gage ga a na lefata ebile ga a begelwe motse bao ba begelwa go motse ke batswadi ba gage ngwana mafelelo ga a tswile ka gae a ile go tekagela thoko a be a hlokofalla kowe a hlabela dikgomo kowe o ria bothata ka lebaka la gore poleke o a lego ka gare ga yona medimo ya gabo ga e gona unless e le gore go bile le dintwa tšeo e lego gore batswadi ba sa le gona ba di bona ebile ke bona ba montšhang ka gae ba dumela gore motso ngwana wa gago e tlo ba wa bona tshepedišo e be le santse le isepediše be le santse le rege le mmona gore bjale gona modimo o mo gopotše le molaelele ka molalapeng le la le motšea le ye go mo phuthela ka lapeng la maleba ka ge ba family ba bagolo ba le tseba gore go sasa go seke go atla go ba le mathata jwale go nyaka re tle re dule fase re ye go thoma re rie dinyakišišo tša gore ge ba thotha motse ola la mathomo phejane a etswa ka gae go dirilwe eng ya bobedi ge ba bušetša motse ola morago go dirilwe eng pele le ka tla la hlaba kgomo gobane kgomo re hlaba mo mohu a boloketšweng ka gona a ke re lehu le be le le ka motseng o mongwe jwale ge re ya go hlaba ka motseng o mongwe re hlabela lehu le be le se ka fao e tlio ba bothata ke mo ke re e tlang re duleng fase re lebeleleng setšo go ya ka segaga borena gore se re botša goreng re ye go nyaka hlahlo ya badimo re ko gore badimo ba re botša goreng re buele morago re ye go nyaka go tseba gore yena mohu ka bo yena o reng then re tlabe re kry-ile diphetolo ke a leboga ke tla ba tsebiša re kgone go fitlha ka mo gae ke kgone go kry-a tlhatlho before re tlo tlhobola ke go leboga kudu mama
Sa ka se sengwe sa bobedi ke ne le ngwana wa mosimanyana. Aga. Ngwana o go ga boima. Aga. Re latlhela di-CV. Ga a sokole mmereko. Aga. Mara ga a kgone go kry-a 3 days mmerekong. After 3 days o hlaka-hlakane. Ge a re tsanola mmerekong a le gae ke motho o phela gabotse ga a ne bolwetse ga a ne teng. Ngwana ge le tswa ka yena a banke ba le botsa ka badimo? A bana re botsa gore ke ngaka e thupa. Aga. Motho a motshwere ke bela re tsebe tlhatlhwa ngaka e thupa gore santse re bereke ka mokgwa mohuta mang go direga eng ka re ke noke ke a ifokolla ene ke nyaka go mo thusa le yena sometimes o feel a lla a ntebella o ka re nna ke nyake go mo thusa ene ke a duma gore ke mo thusa mara ke tsebe gore ke pele ke kae morago ke kae. Ngaka e thupa tlhahlo ya yona shi ge o tshwenya ke badimo ba re o tshwenya ke bongaka tšhupye o swanetse go phasa solong, o swanetse go phasa thabeng, o swanetse go phasa koteng ye yomileng, o swanetse go phasa ka mehla le ka matšatši ge letšatši le hlaba. Lebaka ke gore modimo wa tšhupe o bolela le motho ka ditoro le dipono. And then ge modimo o la ga ka se bolele le yena o tlo mo fa bothata. Lebaka la gore ke go botšiše gore ge letšwa a senka ba le botša gore ngwana o ne le badimo ke lebaka la gore o re ge ngwana a ile mmerekong o a tshwenyega gomme ga a fetša go resigna boa ka gae ga go ne le bothata le bo botee. Seo se ke tšhupo ya go bontšha gore badimo ba re wa rena mmereko go o nyaka go bereka wa rena o tlo o bereka neng. Jwale se re santseng re thuše ngwana bo rena ka sona ke tsela ya gore a na gore o ye go thwasa kae goba o a go rutwa botšhupe ba gage kae gobane se sengwe le se sengwe santse o be le mohlahle re santse re eng santse a kry-a ditaelo a hlape a be sekono badimo ba re ge ba mmona a hlwekile a sene maswiswi a phase a bolele le badimo ba gaboa ba kgopele tsela ka mehla le ka matšatši mo a robalang gona medimo e tlotla go yena e tlo mmotša gore wena ngwana ka ya go fola polekeng ye e rileng o fihle o bereke mmereko o ithutele sa gore ka gore o phela a mmona o bona mokgalabe mara batlhogo sa ga a se bone a ka se bone ka lebaka la gore o na le leswiswi a ka se bone ka lebaka la gore ge re bolela so mokgalabe o re go nna gore botša motho gore ngwana o ba bolelang ka ena ba re mebereko o tshwenya ke nna mara nka se bolele le ngwana a le godimo ga leswiswi e no ra ke nyaka o phekola mo moyeng ke nyaka gore o tle gae nna le wena re tle re dule fase re bolela kere thank you, ma'am. Thank you. Alright, Matelecho Mute Community Radio on Afalo 96 dot and about 3 FM 06.58277. My name is Sarah Sumu Intumela. Yeah, Tobel. Le guy. Rona Rale. Awaro. Le volala ka gaina ka mo gamla. Tobel. Ra wa mogela ka gamla pozebediela. Ke na botata ngaka go tla bolela ngaka. Tobela le kae? Ona Rale. Wa ke rena ba ka sebidiela. Age. Ke na mathata mangaka. Tobel. Ke mo ipereki. Ya. Ke le mo ipereki mofumo wa ka ono ema batho ba mpate. Batho ba go pateng. A go fetse botse. Go sasa go tla be go na le koša ka kua sebitiela o ka re ka mola mehlareng o thieletše sesi angel o tlo bolela ka taelo ya tšhelete gone bua le segale o no mo thieletša o a tsena gone bua le segale o tlo bolela ka ditaelo tše di ka go thušago di ya go ntšhang ka gare ga mathata a o lego ka gare ga ona tšeo di ka go fihlelang ge letšatši le hlaba aga wena thieletša fela o no re tšea mogala o bee fase o thieletše o tlo kwa tšeo di ka go thušago wa kgona go tšwa ka gare ga mathata ao o lego ka gare ga ona a ko go leboge. Thank you. Re a leboga.
re a leboga right motheletši wa motse community radio gona fa le go 96 number 3 FM ke nako ya gore re ye ka mola dithekišong tša Professor Moremi gomme batho ba ye go kwa di-product tšeo e le gore di tla ba tšola mogola tša ba thuša bophelong jwalo le jwalo. Prof re ya ka mabenkeleng. Jogal gona ka leboga ntate ka kapa ke rata go dumaiša batheletši le balatedi ba letlakala la rena le bantate Moremi. Ke bona le swere di-product fao le ka ditlhalosa ka ite gore e feng ke ya eng e feng ke ya eng e feng ke ya eng. Ntate ka kapa le kgono ke rata go botsa batheletši gore combo ela ya rena e la re thomileng le yona mathomong a kgwedi e fela bosasa. Ke taba tše ke ba swaretšeng tšona ke combo ela ya mahlatsi ke ya thokolosi ke ya meleko ba sana le today until bosasa gore ba ikreka 600 rand. E fela go sana le di-special tše dintše e leng gore re tlo di announce ka labobedi. Mo go nna le kgono ke swere taelo ya pinki, taelo ya tšhelete, taelo ya mahlatsi, taelo ya go tliša lethabo ka gae, taelo ya go lebelega, taelo ya go kry-a molekane. Mapele ge o re taelo ya go kry-a molekane o no ra gore banna le basadi bao e le go gore ba tinyakela banna le basadi e ya kgona go ba thuša gore ba kgwetše. Tate ka kapešetše o hlapa ka pinki ke thiban ekwa wena o swanetše go te kgethela ge šetše o hlapa ka pinki tše o llang ka tšona e ka ba tšhelete e ka ba mahlatsi e ka ba eng wa di attracta wa di bitša. Ke kwele go ne le o mongwe wa rena wa batheletše a lla ka gore tšhelete ga e dule ka sebetiela ga molapo ke re a pinki go kry-ile pinki o hlapa ka yona o tšhela ka motlolang ka gona o no kgwata le nyane o no sobaganyane tate ka kapa ka mo wa lateng o tšhela ka mo wa lateng ya gago e go swarele tšhelete. Ke bona le swere le o boletše ka eng le leng kana le kgone ke swere combo e be ke re iphuša from the 1 June until tomorrow ba sane le sebaka sa go order combo eo until this weekend. A re go fihlela la bobedi ka re la bobedi re tla ka di-special tše dintše msa. Go nne ke kwele o hlalosa ka ya mahlatsi e nngwe ke efe? Ke swere meleko le sa tokološi ke combo e tsamaile di le 3 ke mahlatsi meleko le tokološi. Sa meleko ntate ka kapa o ka se hlapele o ka se re o tšhilafetše wa tlola a ke re swantse o tloše meleko gore o kgone ba le mahlatsi di a sepišana ditaelo tša rena ke gopola ka la bone bo fetileng ke boletše gore taelo tša rena di a sepedišana o berekiša se o berekiša se se berekiša se se re berekiša se. Taelo ya meleko e thuša thata le ka mo gae meleko ke ntho ya mehle le mehle balo ya ba robale
mehle le mehle wa likiwa ka tse di fapaneng taelo ya meleko e bereka dilo tse ntši mo mmeleng wa motho le mo bophelong ba motho le bana ka gae wa ba hlapiša ka taelo go hlapiša bana wa ba tšhela ka mo mpateng wa ba hlapiša o motswadi ya gage o tseba se senya ka mo ngwaneng wa gago o mmolelela sona ke taelo ya meleko khombo yeo e felela go sasa empa re ye extender until Tuesday ge re tlo bolela ka special sa rena se sempe so batheletši le balatedi ba sana le until Tuesday go kry-a combo ya rena ka 600 rand le kwagetše kgaetšedi yaka ba di kry-a kae di-product tša rena di a kry-ega ka ga moremi ka jarateng go ntate moremi di a kry-ega dikošeng mohle mo re tsamayang gona gohle mo re tsamayang gona di a kry-ega gape ba ka re romela di-whatsapp goba ba re founela mo nomorong ya 060 959 0303 060 959 0303 re a leboga kgaetšedi yaka re a leboga kudu a re tshepe gore batho ba tla tetopela khombo yewe ke moka ba kgona go raka meleko ba kgona go kry-a ditšhelete ba kgona go thušega le ka malapeng le thabo la tlhaka gae le ba ntate ka kapa ba o kry-eng ba re ke kgale re emetse ditšhelete tša rena ga di itswe ke kgale re dirang a ba hwetse pinki then ba tlo e bona phapano peleng le gona jwale o kry-a sa le o romela dipampiri a di sepele a o tsebe gore lebaka ke eng ke re ya pinki e kgone go berekela kgaetšedi yaka ke tše sebaka se ke go leboge ga jwale re boele ka fa le go Professor Moremi ke moka re kgone go tswalela tša letšatši la lekgono tše ntši re tla di bona ka labobedi ke a leboga ntate ka kapa thank you re tsene le tlakaleng la Facebook la Dr. Moremi ke mo re le go live gona go ba o tope go www.mcrs.co.za prof tate kaka re buile ngwanesho re buile anke re no e kgaritlela o no tšea taba tše ka moka ga tšona di boletsweng fa o di apeshe ka kobo e teng ke moka ge o fetša o re botse gore ne batho ka moka ga bona ba e leng gore ba nyaka go tepona ba kopane le Professor Moremi gore a ba thuše ba mokgwetša kae malome ka kapa a ke apesha ditaba tša hlogo poledišano ya lekgono ya ditlamorago di-consequences ka lebaka la gore batho a re tšhabeleng gore ditlamorago tše dimpe di tle maphelong a rena one a re reng ge re kgetha dilo goba re nyaka go dira dilo re ithuteng go dira dinyakišišo pele re katla ra dira selo gobane re katla re a tekry-a re le ka gare ga mathata batho a re ithuteng ka mehla le ka matšatši gore re boledišaneng re nyakeng maele batho phethang ditaelo lefase le ke le lethata ga le sa swana le la gale phethang ditaelo le kgoneng go tswa ka gare ga mathata a le leng ka gare ga ona ke seng ka le botša go sona modimo nka le šireletse a le rie ka go loka le tswa ka gare ga ditlhakatlhakano le tswa ka gare ga mathata le tswa ka gare ga tše dimpe le tswa ka gare ga maswiswi modimo a le fe banna tše di botse tše le di hlokang maphelong a lena malome ka kapa ke rata go tsebiša batho gore re le ba ga Moremi re ikemišeditše go ba thuša ka mokgwa re ka kgonang ka gona re ikemišeditše go bona maphelo a bona a fetoga re ikemišeditše go bona bana ba bona ba e ba le bokamoso bo bokaone re ikemišeditše gore maphelong a bona ba tle ba be le se e leng gore se kgona go ba thabiša mo dipelong tša bona kudu ke bolela ka batswadi ba bana ke ikemišeditše gore ke nyaka go bona bana ba e ba le se se botse tše dimpe di feta tabagološi re swanetše go kwela bana bohloko re ba naganeleng re tšee maikarabelo bole ka batswadi ka nnete a ke go leboge kudu malome ka kapa nna re ke re yagala mola ga Moremi
a matlala a Ramoshebo ga Ramoshebo ga usule letamo dinomoro tša rena tša mogala tša ofisi ke 060 959 0303 dinomoro tša rena tša ofisi ke 060 959 0303 tša professor ke 079 170 9862 or o ka founela mopapa mo go 072 133 6761 072 133 6761 or o ka founela Sesi Angele for go order di product number ya 076 252 7969 076 52 7969 mo founele o order di product di tle di kgone go fitla go wena di kosheng mo re tla ben re le gona di product di a kreagala skela tšhaba go founa ke bolela ka mehlale ka matšatši ke re bao e le go gore ba kgona ba ka re ngwalela mola letlakale la rena la di-email go drmoremi3@gmail.com and then re tle re kgone go le araba o no re dr moremi wa napa wa nokela 3 wa re @gmail.com then re tlo kgona go replya ra go kgona go kry-a thušo a ko go leboge modimo ga rorise batho molemo o sa feleng a ba hlokomele ka moka mahlatse mahlogonono lesedi a lakganye go batho ka moka bao ba le go gona ba ba juang ka moka ba fole modimo a rokeletše matšatši ya bophelo le mahlatse re a leboga professor. Thank you.